Evo zbog čega svi pričaju o ovome. Sahranjena Olivera Katarina. Sin nemo gleda u sanduk, tužne scene na novom groblju. Olivera Katarina sahranjena je danas na novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana. Nakon opela, tužna povorka krenula je ka grobnom mestom koje je čekalo jugoslovensku divu. Njen sin Mane je stajao ispred majčinog sanduka i bio je jako utučen, a partnerka ga je sve vreme grlila i tešila. Prema protokolu, govor je održao sekretar Kulturno-prosvetne zajedničke Srbije. Podsjetimo, komemoracija povodom smrti umetnice Olivere Katarine održana je u svečanoj sali Skupštine grada Beograda u prisustvu članova porodice, prijatelja, kolega i poštovalaca, a ministar kulture Nikola Selaković ocenio je da je njen odlazak simbolično označio kraj jedne velike epohe srpske kulture. Selaković je rekao da je Olivera Katarina bila jedna od posljednjih istinskih veličina srpske, jugoslovenske, evropske i svetske umetnosti, istakavši da njen umetnički opus ostaje trajna vrednost i nacionalna kultura. Olivera Katarina nije bila samo glumica i pevačica, ona je bila fenomen, simbol jedne ere, žena koja je svojim talentom i ljepotom odavno prevazišla granice Balkana. Pariza i New Yorka bili su njena stalna destinacija. Ostaje upamćena kao najoriginalnija glumica i muzička diva našeg podneblja, čija je biografija podjednako fascinirala kako i ulogu koju je utačimila. Ucenio je naš sekretar iz Srbije, Selaković.